Oke pemirsa, kita kembali di part berikutnya pemirsaku. Gimana kan Obatan ini. Iya. Biar suara makin oke pemirsa. Oh, dicas-cas dulu. Oke. Sesaat lagi akan masuk rombongan kloter ketiga pemirsa. Akan dibacakan langsung oleh Gora-Gora Tongkon pemirsaku. Sementara kilor ini rombongan kloter kedua yang sudah akan menuju ke langkah yang dituju pemirsa. Rombongan kloter kedua sudah meninggalkan ruangan tamu. rombongan nani Widya Tokarau Rambo Makmul yang baik Rambo Merah Namanya Laka Bapak Ikson rombongan Bapak Kevin Zangada Rambo Makmul yang baik Rambo Merah Namanya Laka Bapak Renal rombongan Bapak Kevin Zangada Rambo Makmul yang baik Rambo Merah Namanya Laka Bapak Ikson rombongan Bapak Bintang Tokarau Batu Dami Tiruan Rambo Makmul yang baik Rambo Merah Namanya Laka Bapak Renal rombongan Bapak Rocky Zak dan Tobarana Rambo Makmul yang baik Rambo Medan Namali Laku Bapak Ikson rombongan Bapak Gino Tokarau Rambo Makmul yang baik Rambo Medan Namali Laku Bapak Deral rombongan Bapak Sarah Tokarau Rambo Makmul yang baik Rambo Medan Namali Laku Bapak Ikson rombongan Rio Tiruan Rambo Makmul yang baik Rambo Medan Namali Laku Bapak Ikson rombongan Mariam Tiruan Rambo Makmul yang baik Rambo Merah Namanya Laku Bapak Ikson rombongan Bapak Inggi Timika Papua Rambo Marene Nanterong Rambo Merah Namanya Laku Bapak Renal rombongan Bapak Inggi Timika Batu Dome Kalumpang Rambo Marene Nanterong Rambo Bapak Renal na rombongan na Irus Timika Rambo Makmul yang baik Rambo Medan Namali Laku Bapak Hikson iya nasa mo tu saluran nasa lubugu tulong pamato indog katongkonan na yung ote katongkonan mabentalon laku kamu to mangkadisaku sangararami di kobi bagantiran pangareng mita beta umpasan kamu batang di galeta. Oke pemirsa, sesaat lagi akan masuk rombongan kloter ketiga di pelataran duka yang akan memasuki ruangan tamu pemirsa. Masih dalam prosesi adat Rambu Solo almarhum Nenek Vika di Pulio Tagari Barusi Kabupaten Toraja Utara. Sementara rombongan berikutnya akan mempersiapkan diri pemirsa. Oke, kita speed dulu. Makasih aku mimin daftar Pak. Ada. Makasih aku mimin daftar. Rombongan mati sangku. Saya gede beng nasi bungkus dulu ke tim daftar. Harus daftar dulu baru dapat nasi bungkus. Saya siapa lihat nama Piru lorong tamu leo. Melo tu lagi situ belum mi. May kima Piru itu lorong tamu nomor empoli wah. Anu tadi diburu soal masam gitu. Di waktu diburu. Bagus juga. Tapi kok begitu mi? Oke. Tes dulu. Kamu dia lah rombongan Indo lo mida apa tu? Tapi pilih, pero rombongan tamu lah. Oh, Indo Duduk minum dulu. Rumpo mapapangan. Mapapangan teh. Dilihat di TV nonton di mana ini kah? Di MM Toraja. Iya.
Oke, jangan lupa di follow, di share. Tamang Hero. Iya iya. Sudah ada di YouTube juga ini. Sudah Oh langsung. iya. Iya. Oke. Kure-kure. Tole. Iya, makan. Kita intip dulu Indo ini pemirsa. Ilong po mga si batusan ke salamat di Sulanasang. Oke, salamat. Terima kasih. Salamat yung Midapo. Oke. Sementara puter akan berlangsung ini. Oke, bosku. Sunda iya ratu si sulung iya karaeng si Sunda si tendeng si sulung si Suli itu di kombong madarang abutu Allah sama tampana dal bulan sangkara engena minto en sama baana Tawata tiro riga lago tawata pari kematanta anna sarong nato tombong kambudola tomarindin si tuwe dimpingi si kadende bulan kasa di hotel luwa bakalua di hotel taram pangaditan de bisara Tama tayo sa riga daw, tama tayo, pere
Daya tondo untara kaling buang loba ululun matawai tanga sore-sore untarana lembongan bulan ululun tanah matarik Allah. Si ayo kalamba si baru barana atau mangga dipilih lang sa amaim pun diturut aba. Untuk roy pada ngadi pabuang. Tolong minna agamaran nalako kasal lebariti angga kalan doka ondi si tang si lolo lalamba ala kayu anaga anggota DPRD. Iumba pada ngadi Papua todio tondo masuli dadi padang untaranaga. Luluan mata wai tanga sore-sore tambu bulan dasaga umpari bateng nani tangkarawan di timba tontong ponno di siyoko nenne elimpan si ayo kalamba si barubarana atau tiumba pada dito karau to daya tondo nanai bendan pasaan alipungan tondo nanai tunan na tamuan na dahenan pasa ato karau tungkasangan na lili na padang di palawa tondok abati po na padang nalili imisa ababana palawa tungkasangan na tondo nalipong pindan tumadaw nanay bendan siya ni imawa. Siya yung kalamba si barubarana ato tiyumba abana di dan to barana ay to daya tondo di tingara tuga daya nandi mantalulangan banu wami patagarian pempon paapararugan to di putaw bunga daya tondo di puuna salukalu agaro bugona minang alambe to di sura tunggonan na di kalayan sulunan na di tiropang kiri-kiri di saile paroninin susi pas sura to bone pas sudenden to balanda siya yung kalamba si barubarana to tiumba padang di sangata atau di babakan bulan na padang di Kalimantan to dia padang na Kalifatullah dai nanna muguminim pangeran antasari tungkasangan na to bendang tumekken doke dia padang di Kalimantan tonna di Rambu Balili padang di Kalimantan tonna di Ossa Balatana padang di Borneo Tiumba padang di sangata padang nanai tibe susu mari rinna tallo nusantara nanai tibe edokatonan pali sunna nusantara siya yung kalamba si barubarana atau diumba padang di kalumpang tondo tua balo dai nanti tanan rongko liliina padang di balusu tarigi di kurandan na tumanta talo tondo na bangun libu dai nan nao gadingi tondo na rambangan di langi Salam na orpa. siya yung kalamba si barubarana atau diumba lamay de parang nanay bendan inde dandanan sangka nanay rodosan inde sangka na kabotoan kula inde tondo di pulia tarik di korandan na padang di tagari lili na padang di baluso kumua mambela kamu tondo komirandal langi malum to tanga mataku komi maalo pidaw kaun tanga magi yang amakoli daw sa lebu to milambi kakendenan kulla binay dorro melayo umpendiyo gandi kayo talutang kena pitung lamba ada hunda
mangkami ala dua alamba ami kalete talulolona mi tuwa karampo marintin dia ngote lili inaluba abagalua dia ngote sangka anak kabotohan gula Umuati buka sama ruang rintingi baru di pamadatu tinggilang sanga bari ramananga inde garuga ambulembang winan di besis silitungga di bebali suci di kembong balaran nampak tanga salah suka nanai kumarara rantean tuyo tanga pindai ya ana balaran nampak di tetu gapa rantean tuyo di borong tallo ruku atawe etalo bangan pitorasi di palempe sanga piyakan pi belan namarasan angga to merrabu talang angga to maakabunan nao unggaraga sang kederan kumompong sang tiang karan.
sekarang ko berapa cowok untuk mau foto. Iya. Pasangan na. Babangan naik di lupa kami arah kote barang pelabuhan Inte lupa abadi saling sangka Kumua Lagu kamu tu mangga di dulu teken main pun di turut abala umpama siang sambui de main yang suruna keluarga anda te tangan lindo saraka figura tabeta mentau. Ya, tama perangi soal nasang. Ku sabi te teken suruh lalu bawa. Minda terong te. Terong na Papa Inggi, Jomitimika, umpatu Papa Renal. Terong na Papa Inggi, Jomitimika, umpatu Papa Renal. Minda terong te. Terong na Papa Inggi, Jomay Timika, Pati Jomay Kalumpang, umpatu Papa Renal. Terong na Papa Inggi, Jomay Kalumpang, Pati Jomay Timika, umpatu Papa Renal. Minda terong te. Terong na Papa Gino, Sambal di Meto Karau, umpatu Papa Deral. Terong na Papa Gino, Sambal di Meto Karau, umpatu Papa Deral. Lanjut bay pemirsa. Piring bami tubay mio. Lama lupang kung tubay. Tama peragi soal nasi kusabu te bay lanas na makanang te bay. Bay na Papa Rombe, Pati Papa Lika, Jomi Temika, umpatu Papa Renal. Dari Timika pemirsa. Bay na Papa Rocky, Kamisanan Tobarana, umpatu Papa Ikson. Bay na Newidia, Sambal di Meto Karau, umpatu Papa Ikson. Baik na Papa Kevin Jomi Sanggata, umpatu Papa Renal. Baik na Papa Kevin Jomi Sanggata, umpatu Papa Ikson. Baik na Papa Bintang, Sambal di Meto Karau, Kadirami Tiron, umpatu Papa Renal. Baik na Papa Sira, Sambal di Meto Karau, umpatu Papa Ikson. Baik na Om Mario, Dami Tiron, umpatu Papa Ikson. Baik na Marian, kami turun, umpatu Papa Ikson. Baik na Irus, kami Timika, umpatu Papa Ikson. Parang betul kita akan suruh di sorong lagu protokol.
Kuparampol ako kamu anak tomate. Ya tu beri pakai mas kanto berako Mas Susi. Lami lapor mo to na di tunilo. Na di konta mi mura na tunilo poko. Jadi bertapa ko may lapori. Ni papi dulu ni na tuni mura. Sama mas satu ki. Halo, weh, pagi kah? Cuci mulut. Oh, cuci mulut dulu pemirsa. Oke. Iya. Yan na ba tarong mo inyo itu kamu yo pos ko yo mai. Ini saya sebentar kita menunggu rombongan berikutnya pemirsa. Kita spill dulu. Untuk mengenal kata biro dan nami siman robote babangan na lupa abagalu ataram pagadi tante bisara. Kumua mangka mo komisi trulindo hindi may anak-anak diyan bunso na kong daramang pagkabangan narakata berrabudan naman na dumakaburan nao. Abanin ni mani sulungan semu. Tangapon no erangki taduan sambat ang lempan di kalilingi tangun tandai mani balisog na banguran nampa. Tangun nisan ni mani tanganaran tiang tuyo. Kiku aminto na tangkiang kay tang lagi tung kanan lago dondon tumat kami. Pagabakan na din di mani bedamam di pilating sang na marasa. Tanga rambo dio timbanti ngayon magarengmi. Kiku aminto na tangkiang kay tang lagi tung kanan lago dondon tumat kami. Kumua belan na susi mo salud na bating inendo kalolang na Sarangnya magiyo. dulu begitu. La sison na tulamban ki laung pamato induk katong kunandan yung lima ang loto temo bukuha tabi tapatan ang rampa pataling aduan tatapali dan suling iba berang inda aku pokanarara itu inan la tanay lang pataro katong kunanta katongkunan kamarintinan turampo metan damali lago papaikson la sinjolinda kami papanaikson katongkunan kamarintinan turampo metan damali lago paparenal la sinjolinda kami papana renal katongkunan kamarintinan turampo metan damali lago papaderal la sinjolinda kami papana deral kikuya katongkunan milante maan loto demo langan kini mga mabulolongo kiran de mao tang kinesuan kumua kel sudeki lumongkon lalanta tumete bagulingan ta bagabakan naragati berusuk-sukulang mete barong-barong di pamanatu ki mas kabayang moralangan buang mangandolangan tutumang pararata buang ala tontong laung buah barabat sa paslakin ala ko batang alikalemi lana tong kakinan dira apa-apa kana dio tondong to batang kami amin iberu susuko lago to inan tumangga di papatuang kami rambo tanga titolo lente gitu tanga tieso mata kambuto kumua belan na nasisong na tulamban kilen do tamate barong-barong di bawah natu tabi ta bukay ulang mo suling kararata lamay te barong-barong di pamaratu. Oke. Oke,
Tidak lengket ini tidak lengket. Iya, marasan siya may salor ka sa lugugo. Upo kayo lang suling karahana, lamay di barang-barang di baba nato. Pugo tabi na panarang papataling aduan ta na balidan suling ibabiranginta. Ang kulangan balang kambyo santun sa ararata longgo binitimulan bagantian makaraing ta. Si dede na to, rombongan mabin na ba, tulang pasag kakalena. Yang matu rombongan na keluarga besar Tondon. Rombongan na keluarga besar Buntu Bunga. Rombongan na di Bunga Tondon, Rambonga Mulyan Bay, Rambometan Namani Lago Papahigson. Rombongan na ni Putra Tondon, Rambonga Mulyan Bay, Rambometan Namani Lago Papahigson. Rombongan na Papa Marvel Timiga, Rambonga Mulyan Bay, Rambometan Namani Lago Papahigson. Rombongan na Bapak Tata Andi Kalewi Tigu Padang Batu Mama Ieva Jome Jakarta Rambo Makbulyan Bay Rambo Makwe Mata. Rombongan na Kadis Kesehatan Kabupaten Mimika Rambo Makbulyan Bay Rambo Metan Namali Lago Bapak Renal. Rombongan na Bapak Antison Rambo Mahbulian Bay, Rambo Medan Namani, Lago Bapak Higson. Rombongan na Pamarian Andulan, Rambo Mahbulian Bay, Rambo Medan Namani, Lago Bapak Higson. Rombongan na Bapak Sara Andulan, Rambo Mahbulian Bay, Rambo Medan Namani, Lago Bapak Higson. Rombongan na Bapak Rocky Kalumpang, Rambo Mahbulian Bay, Rambo Medan Namani, Lago Bapak Higson. Rombongan na Bapak Santo Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Ronald Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Sambelino Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Indri Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Lika Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Rizal Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak April Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Alka Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Nita Marante, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Sarito Timika, Rambo Mahbulian Bay. Minto na to Rambo na sa Medan Namali, Lago Bapak Higson. Rombongan na Bapak Indri Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Anto Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Adel Timika, Rambo Mahbulian Bay. Bapak Jerry Timika, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Jagra Timika, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Mangande Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Noris Batam, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Baratu Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Kalumba Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Rindi Nagari, Rambo Mahbulian Bay. Rambo Nasang Medan Namali, Lago Bapak Higson. Rombongan na Maxi Palu, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Mama Jerry Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Lisa Timika, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Ari Palopo, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Rindi Palopo, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Mama Andre Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Angga Kepi Papua, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Andis Biak, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na Bapak Kaila Palopo, Rambo Mahbulian Bay. Rombongan na ni Emi Tondon, Rambo Mahbulian Bay. Rambo Nasa Medan Namali, Lago Bapak Higson. Rombongan na keluarga ni Tati Buntu Bunga, Rambo Mahbulian Bay. Rambo Medan Namali, Lago Bapak Pika.
rombongan Nani Yoel Buntu Bonga Rampo Mabulian Bay Rampo Metan Namali Lako Papa Vika rombongan Nani Baby Buntu Bonga Rampo Mabulian Bay Dari ito pito, parang sa libay, si Bali ito, dari ito kasi yan. Kamu ito ang kumama yan. Malit. Kamu dati ang ano na sangan na. Kaya kicari ito. rombongan na Baba Indah Buntu Bonga Rampo Marini Nantiro Sura Mabulian Bay rombongan na Baba Alata Buntu Bonga Rampo Mabulian Bay rombongan na Baba Bani Buntu Bonga Rampo Mabulian Bay rombongan na Baba Trixie Buntu Bonga Rampo Mabulian Bay rombongan na Mama Tian Julio Rampo Mabulian Bay rombongan na Nerimo Makassar Rampo Mabulian Bay rombongan na Baba Lita Samarinda Rampo Mabulian Bay Rampo na Samikan Namali Lako Baba Vika Angel Malinaw Rampo Mabulian Bay rombongan na Baba Albon Malinaw Rampo Mabulian Bay rombongan na Baba Andre Buntu Bonga Rampo Mabulian Bay rombongan na Mama Pati Malinaw Rampo Mabulian Bay na rombongan na Royuel Buntu Bonga Rampo Mabulian Bay Rampo na Samikan Namali Lako Baba Vika yan sa po sa mga kasalubo Pulang pasang kalena, lomba mobil berbadan kuat dari hati karungkul, mobil nambah, tujuan nabi tak pasang kamu badan kalena. Wah, jaringan. Oh, ada gangguan jaringan ini pemirsa. Mati lampu makanya gangguan jaringan. Tadi. Dari minta jaringan pemirsa, gangguan. Oke. Kita jeda dulu pemirsa. Ada gangguan jaringan ini.